Hayi bafana, yabona enye into uma uyiphiwe so uyiphiwe bafana. Yabona into uma uyithalente lakho akekho umuntu oyoyithatha kuwena. Hayi yabo Lotshi bafana, hayi ibhola likuye bafana, uliphiwe bafana, uliphiwe. Yize bethe simdoubt abaningi la eSouth Africa sekuthiwa hawu ibhola lakhe alisekho ngoba esehambe seyodlala le ku-Africa yabo, bethi ayisekho indaba yakhe yabo. But mfana hayi kule game mfana ukhombisile, hayi ukhombisile umjida, awusekhona mfana, usekhona yabo. Kukhombisile ukuthi ingani uRhulani mfethu ebhilivela kangaka kulo mjida yabo, because everywhere he goes mfethu uRhulani uhlezi elanda uLotshi yabo, uyabhilivela kakhulu mfethu kuLotshi. Sikhombisile-ke izolo Lotshi ukuthi kungani. Hayi cha umjida mfana hayi usekhona mfethu umjida. Yabona nje leya game phela bayidliwe yebo yabo, but at least laphana bekufanele kube at least 2-2 iscore yabo, ngenxa nje kaLotshi mfethu wathwalile amaSulumane uLotshi. LamaSulumane yiwo nje ade semdlisa phela la adlala nawo lapha yabo, otherwise mfana hayi ukhona mfana umjida, hayi usekhona umjida yabo, hayi usasekhona mfana umjida. Hayi I hope no Hugo Bros beyibuka leya game yabo, mhlambe ngasho naye ayithola i-collab lapha ku-squad, because hayi umjida ukhombisile mfana ukuthi usekhona lapha phambili yabo. Mhlambe-ke nakhona ama-team angamfuna bangamsayina, but then e-Europe e-Europe I think into esengamshaya ngayiminyaka, because e-Europe once wa-reach u-30 kubanzi ukuthi bakusayina, because I think una-31 uLotshi yabo, sekungayileyo-ke inkinga. Mhlambe ama-team angaze amthathe ilali ku-Qatar la kusuka khona uPercy Tau yabo, ucanga ukuthi lapho ngaze bemsayine khona laphana. But nje other than that abafana hayi uLotshi usekhona bafana, usekhona. Yize bese simdoubt sibaningi kodwa nje ukhombisile bafana ukuthi hayi talent efana nje mangabe likhona kuwena enyaweni ibhola likhona yabo, lisegazini bafethu. Hayi bafana, I big up to Lotshi bafana, udlale kamnandi umjida bafethu, udlale nje kamnandi yabo. Yiko nje ukuthi i-team yakhe-ke ibimdlisa mfethu umjida, but nje bewakhipha ama-assist mfethu bageje yabo, abathwalile umjida bafethu, otherwise hayi umjida usekhona.